kodwa senza same story yokuthi nxa sihamba laphana sime manje ngale kwasekuhle ngoba usegusini kule mkhusi izihlahla zenkulu kakhulu zasinika ikhava enhle kakhulu ukuthi ungahamba nje so lesigodo uzosokusithi sokusiyale nasi besitshintsha direction sithi qonde etipa ngombe sesetipa ngombe sachifika saqonda ematetsi usaqabe kulahleka umango nokusibona futhi kwakuduma kusiyale nanko kulahleka kuntula kusakhona nawo asambeni sahamba safika ematetsi nxa sifika ematetsi no nxa sekunje la kwase kusiyakusa ilanga sengani lizaphuma nje kwakusema kwafufu kwamakhaya thina no madoda ba utshane elimatetsi babo bunengi inyamazana kazidla udla inkomo ulalo tshani buningi ukuthi no uyabona nxa sihamba sasingu-7 no uyabona nxa sihamba so sivula umgwaqo uyabonakala phezulu ngefirmation ilokhu andizuliyana ma uhamba amazulu abuyalala utshani masali bulini no asenzeni kanye asenze ispace sehlukane sihambele balutshana labana basikabe ngo-6 nabasuka sengu-2 sasengu-2 ngoba ngahamba lo-Sam-ke mina ngoba u-Sam wayevele ngafuni ukungishiya ngoba umuntu wandithandela embhobheni laphana umbhobho wakhe wayekhutha ngamtshela ngathi hayi senguzilotshela umbhobho ngawuzilotsha wadubula wafica ukuthi umbhobho wakhe excellent wayevele yena esevele engumuntu lo nxa sihlangana namasotsha yena yakhe itarget uRadio Man ngoba ngasemenze waba yisniper wayengusniper wethu nguye ngihamba layo sachake sangena-ke bona amadoda la abanye uJohn nabo-Roger basuka bathi ukhomanda bayale ngani baqonda eNamibia thina sathi siqonda iPhandamatenga sachaya sahamba labo abatholobela bayala kanti sebelahlekile baze bangena iswampu liyane eSouth West Africa lapho babhajwa khona thina saquma sathi so saquma apha safika ePhandamatenga border post isikhona apha eduzane no lapha sokusesifuba nakho ungabantu usebenzele kuseni epark like ukukhangela ngoma-game card something like that umuntu uhlangana kodwa no hayi hambani khaya lapha umuntu oyindoda ntambama yina ngasethweni lesi sesikhiphile ama-kitbag sesichiyele konke nempompo sesichiyele manje usemowayo welokho egqoke wena lalo kabhudu lalo mabhudu hayi maye lapha ebhoda lapha kulamapholisa angikhona labanye balaba abanye babo laphana lokuseni ifolo senu mabhundi esiwatshayiliyo abangani bayobolaba kwabanye bakhona bebhoda la right umuntu lana strobe sibesesingena siyahlala lapha sidle ayibizwa umfozi wakhe basiphekela ukudla nje ama-10 sidle siqeda ukudla lapha nxa siqeda ukudla manje simayisedinwe kakhulu mani ufanele hayi wabelala mina kwantshela kwakithi no wathi ungalali apha liyabanje la ngithi nyambusa ngifice ukuthi vele nyathi sim hayi vele yahoqa ngibona ukuthi akuncedi ngisamvusa ngihambele njani umuntu eselele so akusenzi lokho namanje aqeda uthungo lokuzathi mina ngizange ngilale kwazi kwasa kude kuchaya amafume 3 ekuseni mina no vuka wabevuka siphuma nje asihambe lapha sinapha siyabanjwa la wathi manje sihamba singamna sihambe sangindle sinande indlela kanti okulibhulu ngale vele sokutshele kudala waba uthi umfazi wakho lezisebenza sebethwela amali ukuzina ama-303 wafica nendlela sesichaya ngomgwaqo nathi sesiseBotswana ngoba wayesitshela ukuthi vele sesiseBotswana umntwana azange sibhilive ukuthi no phela ngoba thina sizitshela ukuthi nxa sifika ngale asisomakholela phela thina hayi singabantu nje abazodinga ukuthi bachaphe bayile Zambia right
kulibona ukuthi ezovuka ekuseni kwafika ukuthi awusela abantu amafuku kwabo lande yabo ngimungelayithi lemoto akusikhanyisa kwakufika ukuthi usedlula sothi nasaphambili imoto idlula kusedlula kulapha ukuthi enzapha njengoba esihweda kuphela ngela sizwe ukuthi uthini enzapha ashaya umboko phansi azahamba mana sizwe kanti khonapho vele umfazi usechaye over usechayele baphi abasebhoda labantu ukuthi bakubegijima ngapha so umuntu warani isithwala wahamba watshela abantu ukuthi watshela ikhiwa ukuthi wandle kunango watshela ikhiwa la vele siridi wathi hayi sifuna bavalele sibabambele endlini alibani ngazange ngemvuke mina babezimbezele endlini maye ngasekusala ke mina hayi no nix mana ngenze so ngamvuse ekuseni sihamba lapho esabanjwa khona labana uthe bebuya laphana awufuka wafana babhunu kugcwele indaba ukugcwele umoya ngithi yakuyala kuyasutha hayi kodwa kwafika wathi lie down kwathi maye lucky enough ngoba babetsheli ukuthi akumelanga bona bafike babambe umuntu bahamba lo muntu omnyama wayengapha kumele yena umuntu omnyama abe nguye othi babambeni wafika athi right dalani phansi wathi no lo nyamazi lo kathanda umuntu esafunda sona athi nyamazi mpana wathi wasithi ukuthi hayi lo ngitaka malume ngimekele umuntu okwemabhoni kwathi mani kuye vele simdinga ngale folo singithe ngisuka mina ngiphume ngikhaya ngisiya elokuzeni ngisiyacapha uthunya ipolisi umagijima uthiwa umagijima lize ngithatha information isilikhile ngalo ukuthi siyacapha kathi likha nje information ngapha umagijima usethunya ukuthi hambe bamba umuntu lwana uthe efika lo magijima ufica ubaba uhlezi phandle thunya izicathulo mina ngimchiye thunya izicathulo wafika wabuza ubaba wathi umntwana wakho ngapha wathi kumele usinkathi endoda engakana kade emini kunjani ngikwazi uzakuwe umagijima wayelele khona phanele walala ngithi ngikhaya uthe endlini wavuka ekuseni mdala wathi umntwana wakho wathi mina ngakuza wena ukuthi ungabantu wena ngolele endlini yakhe into enxe ngombonileyo kuqala mina ngibonanga wena ngolele endlini yakhe ngitshela mina kangikwazi yikho lapho umagijima lo wayesefollows uma siyayidisa something siyayidi like that right suke laphana-ke sesibanjiwe kwase usifake ejibhini yamaphoyisa safika efollows safika bahle basifikise e-airport sifike e-airport ukuthi hayi nelitshaye lapha nayi sithi wathi ngobani sinambhobho tinala bambamba umfana wena ngamama bamchisa ngegesi amvala amehlo bamchisa umfana wakhuluma ahlabela konke babuya kimi bafika bambeka la bambopha amehlo bembopha amehlo nalokho entilalo bani lo mseji wawuthiwa nguweb ngangazange ngihlukuluzwa ngahlukuluzwa sibi kakhulu ngabantu besonini ababe ngichawe uchamama ngangakasazi isho uchamama chithi ndamanxiba khona mouse pad ngichawala lapho emhlanje nengi mina akupholi ngiyangizivuza inkathi was pipe kayipholi kakhona babe mbamba imlengisa nginasike ninye umlenze lo adabuka ngaphakathi lapho ithumbu laphuma ngaphandle kwelokuzeni kuthiwa kuyini ijob lelihlala ukuhlala ithumbu lelalo kweliphuma lifuqele liphuma lifuqele babe ndengisile ngonyawo lwana umfana basembuphile sibethi khuluma mfana hayi uwebwa bethi manje yabona ukuthi wayesembiza Dube yabona ukuthi Dube lapha
awuncedo lokho umuntu luyakhuluma anti ubotshwa amehlo kaboni ukuthi ukhuluma phansi kwami cha yathi jalulo Amos Dube eqamba mina ngikhonapho manje right wena usungathini uwebho athi yezithini anti sikhangeleni njengoba ungikhangele so yeah lwana kaboni ukuthi ubotshiwe amehlo ungaphendula ungabe usakhuluma wathi yikho konke yikho khona kakhulu awulanto yaphinda ngiyeza awe sithi webho hayi sorry ungabi le ndawo mina into engifuna ukwazi ukuthi udlile mina ndlanga uzadlani kade gangnot wathi right lesinkonyana lapha esincane wanginika half plate yakho wakuthwele lesigujana ngapha samanzi asithukela awu lathi wathi look my friend nami nginje so bangifuna khona le webs so wena hayi kwakho sokuphelile usuyangena ekhodi kuphela hawu ekhodi all right wathi hayi de khonabo sisaqoqa senjalo wawufika ungamasosha wethu what let him fight let's fight you want to fight him khangela zwanithala ngabona inkala kade litsheli ngapha uwebulo mpopo lapha no impumpopo lo manje sisilo kulamsebenzi kwakungu5 ngoba afana uncane mina lokho ngivele ngingabuyeza ngithi nje umbhobho nganguthi ihlase ngithi gibhe ngale ngevole kwelitshe ngaye ethi mina bengihlaba kuphela yini yathi abichayilithi mina bengicathi sasuka lapho yaphela interview yamapholisa lapha aqeda lapha asisiyake remind sisreminder ke lapho ngaqala ngayo dithena eSourcetown suke eSourcetown 1 week ngaye eQueens Park suke eQueens Park 1 week ngaya enyama endlovu 1 week azobuyela futhi sensi eSourcetown lokho ngona sembuya ngapha ngazodithena lapha last detention yami ngadithena la effect khona ngahlangana lojaha lwane ngithi wahlaba umphosi sisiyale wawubukela ngamadlozi bambisela engumpholisa kwamfana nguye wangibophela inyawo zami ensimbini wangifaka ensimbi wangibona undoda lami ngambona ngamfanisa indoda lo uselipholisa mina sitrene usotsha ngale ukuthi sizokhipha amabhunene yebo right so maybe uzukhangela back awuboni ngandoda lana wayethunyiwe wayezenzisa hayi wayengathunywanga ngoba wachaya uvalo into ongayibonayo ukuthi wachaya uvalo the following day ngasabuya ngani wazombophela hayi wathi ngibona wathi wacela transfer wathi bamtransfer eBhenga manje lucky enough ukuthi khona lapha ngangivusile nyathi vele la kade izinto ngiyazitshela ukuthi ngivusile ngayilahla angitsho ukuthi ngeke ngiyilahla but ngabona singakuthi lapha kucaba kucatshwa ngaso sahlala ke lapho sizogwetshwa ke khonapho so charge lapho ukuthiwa terrorism meta emakiyo andathi ngitshela ukuthi iphepha lakho ngilalo ngakhwatshela khona lapha ngiyazalibona kwakungaqandi ukuthi ingaba yiphi zapho iphathi hayi kwakuthiwa kwakuyigenge of terrorist yes amaphekula akhulu abenzansi babetsho njalo ama-ANC ukuthi hayi amaphekula akhulu yito amaphekula akhulu yimi kanye angiphikisi ngikhathela izikhulu ukuchitheke yonke into alandaba sithe sigwetshwa laphana kwase kuthiwa lo mfana lo uSem into ngobig point kwase kuthiwa ule 17 years wase pre life lapho kuthi nasagwetshwa singu7 kwakunguRoger nguBhule kunguGeorge uJohn kunguyimi kunguPray lo mnyambane so lana mamadoda lisikena lawo ayabanje abanye azange mbabone kuze kube manje umuntu engambonanga kuze kube manje ngulakhi wangokodube vele ePlanting lo munye uthiwa Thambane wangishoti labo bantu laba angizange ngababona futhi Fred something ngizambona azange ngibabone engababona yilabo esenza sonke i-breakthrough labo esenza sonke i-breakthrough yibe sagwetshwa sisonke ubona babanjwa bayele
ePhalamateng aminile lokuzeni tawini Caprivi lapho babanjelo khona sazohlala lapho sifollows sibanjiwe. babanika iminyaka emingaki balikweba how many years? Ngithi mina usemlo uNduma bamnika ilife ngoba wayele 17 years. Thina sapho death sentence. Ngihlale 3 years khona phana. Death row. Yeah, 3 years some months. Nazi 4-5 months. 3 years. Silindele ukuthi siyalengiswa. Ukhumbula ukuthi right inqaba ezokulengiswa. Uthi waphuma mbuye enzokathi ngalokublome siye ekhubeni. Wonga kumela kona kwena. Wonga kuvuma. Yasiplana yamplana yonke into ukuthi la nxa kuyikuthi khona ikufa. Lo zangena ethi ngibamba lapha kumbe ngitshela ukuthi lapha ngiyambamba ngimudle ngamazinyo. Ukumudla dlavu ukumudla nqathu. Ngingangisazi ukuthi angangisadivile ngaleso sikhathi futhi singaka ndoda lengalo zinkalakatha so. Yabona ujaha lo semncane kakhulu lapha. Ngoba ngangisithi ngibamba singakubamba sokuthi so ngiyizwa ukuthi mbambile. Ngangisuthi mbambile ngakubamba ngivele ngibamba ngithemba ukuthi ngizabamba la ngamazinyo. Lokhu ngihle ngiqume. Ngithembe isilwane kangihle. Kodwa hayi sahlala ke safika isikhathi sokuthi reprieve. Ukuthi singaka reprieve ngombana singakabenzi ilokuzini yaphila. Yaphila savela sayenza sivele sikhona ngani. Singakenzi yaphila. Hayi babuya abaphansi fana kithi. Lapha sengikhuluma abaphansi. Aish. Bangitshela bathi ilizwi lafika lathi hayi ungakhathali awufi ulapha ziyakujezisa uchitha igazi uzaphuma la bethuka ngavuka umuntu lokhuluma kathi mbalo ngamdika ngamswela kodwa kwakuyilizwi elafika. Right. Yakabuya phila. Angisentsheliwe kona lokho sengisazi umuntu lapha kudwasa. Angabatshela amadoda nti hayi madoda kula muntu ufake lapha siyaphila lapha sizaphuma etsheni. Ngahlala lo. Ngahlala. Ngamvala umlomo wami akathiwa mina ngitshelwe ilizwi lafika. Iviki ngapheli ngabe lifika futhi elinisi. In fact kwafika kimi mbona nankuyana umuzi umuhle nankuyana lapha namuhle kakhulu umzwana. Kule mbiza i-round. Igoqela ngokuhlala emlonyeni la. Nansi indwangu yathusha yahamba so. Ngangimile ngiyayibuza hey manje ungitshela ukuthi lizwe lithatha nini? Indwangu yahlala ngizibona yathi. Ngahlanganisa la ukuthi izandla zalo zithi 10 years. Ngo-1970 khona. 10 years. Abatshela amadoda izathatha ngo-1970. Hayi. Uzakho la ubona kwakini nami ngibona kwakithi ngoba ngale akula muntu ukuthi akaboni. So bathe uthi 1980 ngo-1970. Yeah, 19 kwanti kwaku-1970. Yona yathi 10. Ngathi from 71, 72, 70 up to 80, yeah, 10 years yena leya. Ngitshela khona lokho. Uthe sekubuyile okuzeni ilokuzeni yaphili isilahliwe ngalo. Lafika futhi elinye lathi hayi
kulensimbi edingwa efuna ngumhlaba wonke jikelele. Insimbi liseGwanda. Umgodi wakhona banginika ibizo lawo. Ngizakutshela uma ulifuna. Banginika ibizo lawo. 1970 khonapho. Bathi ifuna umhlaba wonke jikelele. Ilizwi lisho nje lithi ifuna umhlaba wonke jikelele. Sayibizo bathi mana ke ndibhode ngizakutshela. Uyazi umgodi lo ukhona useGwanda. Right. Ngabe mphaphama mina. Manje lokhu sengikutshelelwana. Azifuna into yangona wayebuya bezothi bona. Iyaphileni ilahliwe. Sizothi iyaphileni ilahliwe. Alright. Sahlala kwapha. Hayi. Sesithi kunjalo sintshele lokho sesihlala ke sesigqokani izigqoko ezibomvu. Sahlala bona ngabona sahlala 1 year some months singaboni ilanga leli. Thengeni ilanga ngikwazi umfundisi bacabangana abafundisi bathi bona hayi no. Abantu abangcono baphumbenze njani. Bake bachaya ilanga ngoba ngase ngiyi-orange, yawazi orange tshintsha ikhala yonke. Ngaphuma phandle ndoda yazi nxa ngiphuma ngisithi ngiyabona ilanga so. Ngenza isizingelezana ngathi so ngathi phu phansi. Ngawa. Ngathi ngiyavuka ngathi phu phansi. Ngawa. Ngathi ngiyavuka ngathi phu phansi. Ngabe ngikhalala ilanga ngalichiya. Ngabe ngisikansa ngoba sihlala phezulu. Kanza ngiseselinamhla ngena mqetho bathi vala. Azange ngiphume ngephandla zaphuma ngemva kwesikhathi esithize. Base beqasa iBhayibheli. Ngayibala iBhayibheli yonke Old Testament ngayibala ngayiphutsha yonke ngibala uhamba kubuya iversion endle ngibone lokuthi okay lapho Mose wahamba so lapha kwabanje konke ngakubona ngazi ngathi yes. Mose wayehamba laba kibi lambe ngihamba laba kithi nanga amazwi lokho ilizwi lokho lingilandela lo Mose wayelandela ilizwi wayelithola entabeni yanti yabona mina tulizihamba so hayi ahlala khona sazophuma ke ngo1973 sesikhitshwa ke lapha masikhitshwa lapha umbhunu nathi mkhiwa abantu basenzela kuthiwa congratulations seliphumile ekufeni. Hawu congratulations. Ngathi yangibamba ibhoniso lacha phansi ngikhanda so. That what's wrong with you? Angikwazi nami ngangilibambe njani. Kumbe kwawuhambe njani angikwazi. Utshela into eyenzakala kimi nyathi hayi khona into eyenzakala emntwini engazange ngiyibone. Khona into engayibonayo. Njalo ezinye izinto zangikhona so ngathi ngiyazithinta ziyangihlukuluza. Mazinhluza dinge sokuthi sasilungisa nje. Shit. My God. Awulandaba khulumile ngoba labo bantu lapha ngangibatshelile ukuthi ngeke bafike bayithole yami information ngaphandle ukuthi kube umuntu ozakhuluma nami. La madoda ngithuyiko ngwabonga kakhulu ngoba sengichiye into ehleze kade ingazwa ngomunye umuntu ngoba engazange ibonwe ngomunye umuntu. Wele la usibonile hlangane la. Nami ntangala. Imali sengidina ngayibona. Ngitshengisiwe sengikhona lapha bathi hamba idinga. Hamba ngayidinga ngajuma ngiyithola. Ngiqala ngayidinga enye isiphepheni. Takwini lokho imap. Imap le ngayithola ngayibona imizwa la ibhaliwe leli mine mina. Hayi mine le igejwa ngamatsheli mana. Bayicha 1939 bayicha beyivalile. Bayivala. So ngitheni ngangigaya futhi ngangigaya ngibuyela emva revise into zami ukuthi no. AmaJalimane la agqibela phana kwangamasotsha ahlala lapha. Hayi imali le mayifuna ukuthi ivule ifuna ukuthi kube labantu abaza detect ukuthi akula ama explosives athi abagqibela bani. Ngoba ungavela uhambe ukuthi thuthu kuphela. Siyasukuma la. Ngoba la wethu ngesikhathi sempi.
nawo ngingakwazi ukuthi ungaba njani. Anyway shilo khana semphumile ke nje lapha ngaphuma ke siphume ngo-70 I mean 60 ay 78 79 namithi sasisiwa enjwe lapha sihamba siyisiqembu abanye basiwa St Paul's ngapha esasilapha ekhamba nasasiwale ezizani lapha safika khona sahlala khona ezizani fika ngalezizani hayi lamadoda afika athi apho kwabadala lokhu kwakupheka izitshwala yiyo pheka izitshwala but wena lina lonke liyazana yini ukuthi latrena ngabulongweni phela thina sasihlangana abantu abatrena endaweni ezijinile Soviet Cuba ngaphi sasihlangana labo so wangatshona udinga ukuthi wena utrene ngayini utrene ngaphi hayi comrade kuphela njalo mina ngihlale kakhulu abantu be-ANC behlala emkhonto wesizwe labaza hayi abanye bamagadela hayi bona Mpundo laba kwathini solweza ngivela ngikwazi zange ubone angikwazi nje sesihlezi ngalezizane amadoda lasitshela ukuthi thina singabantu abapheka izithwala sasipheka ukuthi naye kulungile ke madoda ngasipheka izithwala basincisha impopho babe sigada bona thina hayi lisigada kula ndaba thina sesabile ukuthi izilongo lase selivuma ukuthi yasigada hayi nathi singaba khona lapha eZimbabwe singabantu bezapho njengani ngifuna ukuthi singabantu abajiyenela but lina nje indlela nje ngani yasesaba ngani yasenyanya ngibikani yasibona ngani singabathengisi no ayisibo bantu abanjalo thina hayi sahlala le kwampana kwazi ukuthi omnye indoda okhona ngale wayelabo wasesiyanatha insili kuthokweni lokhu tototo nathi tototo wasengena emanzini maye bathi tototo wangena emanzini yakudaka ngamandla hayi ndoda wadakwa ndoda faka imethini ilikuzi emagazini zonke la ezikhwameni emikuhlomile kwekhe hayi dubula abantu bonke khona ngale sebesivusa ke manje so ekuseni wasowamafu besivusa nje ekuseni hayi no lo bhengu lisechingi lo bhengu se maye laba abanye bathi siyamdubula kuphela thina ngale sesivusa la thina silambhobho bathi livele liyanga bathi thina siyamdubula awula muntu edubula umuntu la asimbambeni umuntu lo singeke sehlule abantu umuntu oyedwa phethe umbhobho thina sehlule ukubamba umuntu sasimthatheleni umbhobho lo bathi bona hayi singeza simthathele umntwana uyalwa uyadubula sibili and lokho wayechaya wengadlali ephephetha wena sasina nozwa nini nina potani ngale anti mina very strategy ngiyazibambela ngithi walapha mina potani ngale lembhobho libuye mina siyabhoda ngapha sapota thina sote singalambhobho sodwa singalambhobho no level 1 mina singu-6 ya sachaya i-battle formation simndandazo manje na ukhangela labana abatheleni imbhobho thina ngapha kasibonanga umanyuva ukuthi sibuya ngapha ngoba sathi thina lina advanceani lize ngapha lisiya kuye lingadubuli lina lifuna ukumdubula thina sifuna ukumbamba hayi khona ukumdubula funa ukuthi abanjwe sikhulume laye simbuze kwenzenjani nakanje sathutha napha sasinyenya kuhle simlanda kuhle ukuthi maye labana be-advance besiza so uyazi indoda engadubuli kahle lokho chaya phansi zama ukuthi khona abantu abana sathi buyani kuphela lo engachayi umuntu buyani samlanda sithe singekhona apha nje duze le ndomphosa njengolokuzo beka phansi lokho uthi yanyemukula futhi wathi kwata umpho wawulahla that forward march angayisi ngapha kithi kayele lapho kule mpopho khona wamatsha wayakhona lekubola bala babefika bemgola nesitop umpopho nga nanakho umpopho wethu umuntu thina singalampopho samdisarm samthathela umpopho lana sathi nanku umpopho wena nanti thina lithi singathathi impopho singamasivilian asibambi impopho thina singamasivilian siyahlala sinjalo singalampopho zaslinda kuphela zaze siyefika lapho esifika khona kwazi kwafika ilanga lokuthi sihambe kuyini
siye ku-integration. Emoyeni yetu kwengwanwami solo semoyeni ngithi kuyamandla singithi emoyeni kwa kubuhlungu emoyeni ngithi kuyamandla emoyeni kwengwanwami solo semoyeni ngithi kuyamandla singithi emoyeni kwa kubuhlungu emoyeni ngithi kuyamandla emoyeni kwengwanwami solo semoyeni